Uvažene dame i gospodo, pored mene nalazi se vozač kamiona Ante Kostelac. Iz Varaždina, je li tako? Da. Uglavnom, mnogi vozači su na trenutak odahnuli kada su čuli da Beroš i Božinović planiraju ukinuti mjere samoizolacije za vozače kamiona. Međutim, u praksi je nastao jedan ogroman problem, a navest ćemo kasnije još jedan problem. Evo, ja vas pozivam da ispričate o čemu se radi. Pa, prvi problem, pozdravljam inače tu odluku da se ukine samoizolacija za vozače. Svi smo bili sretni. Svi smo bili oduševljeni. Prvih nekoliko sati kad se nije otkrila prava istina, samoizolacija je ukinuta za vozače koji rade samo u hrvatskim kompanijama. Mi, ostali koji radimo vani u stranim zemljama, Slovenija, Austrija, Njemačka, nebitno, svakim prelaskom granice pokreće nam se novih 14 dana samoizolacije. Možete reći konkretno za sebe gdje radite, koje ture vozite i tako? Ja radim u Sloveniji godinu dana sad, vozim na potezu Slovenija, Austrija, tjedno minimalno 3 puta prelazim preko granice, svakih 3 dana ili svakih 2 dana pokretati novih 14 dana samoizolacije stvarno nema smisla. E sad, znači čovjek vam je ukazao na problem. Ukoliko ste iz Hrvatske, vozite za autoprijevoznika iz Slovenije, vi ste i dalje u samoizolaciji. E sad da bi gospodin Beroš i Božinović shvatili što to u praksi znači, ispričajte svoje iskustvo sa zubarom. Prije 2 tjedna imao sam problem sa zubom, nisam čak mogao jednu noć niti spavati, pozovem zubara, objasnim u čemu je problem. Boli me zub, tablete protiv bolova ne djeluju, na što dobijem odgovor, žao mi je, ti si u samoizolaciji. Striktno naređenje od ministarstva je bilo, ne primajte pacijente koji su u samoizolaciji. Znači, kad prođe samoizolacija tih 14 dana, nema veze što se meni to dogodilo 3. dan, moraš počekati do kraja samoizolacije da dobiješ... U mukama, bolovima, da dobiješ zdravstvenu pomoć koja ti pripada po svim zakonima. Ja vas pitam, gospodine Božinović i Beroš, kada čovjeka boli zub, kad ima karijes koji je došao do živca, to su užasni bolovi i muke. Vi takvim ljudima branite zapravo da se liječe samo zato jer su u samoizolaciji, iako nisu bolesni. Dajte ispričajte kako ste se testirali na koronu. Obavio sam test na koronu. Test je stvarno, nije baš ugodan. U roku 10 sati sam dobio nalaz, naravno nalaz je da sam negativan. I vi ste mislili možda će se s tim moći? Možda s tim mogu prekinuti samoizolaciju i ići u zubaru. Nažalost ne, samoizolacija i dalje ostaje, bez obzira na negativan nalaz. Samoizolaciju treba do kraja obaviti i tek nakon isteka samoizolacije tražiti liječničku pomoć koju trebate. Sad smo ukazali na problem vozača koji rade za strane prijevoznike. Međutim, postoji još jedan problem. Hoćete ispričati priču ovoga, to sam čitao u grupi Konvoj. Da, jedan kolega ostavlja kamion u Sloveniji, znači mora iz Slovenije autom doći do svoje kuće. Nažalost, prilikom ulaska u Hrvatsku... On objašnjava da je kamionđija... Bez obzira što je on predočio papire od robe, ugovor, ne, nažalost, došao je s autom na granicu i njega a ne u kamionu. Da. Njega se ne smatra više vozačem kamiona, nego običnim putnikom. Opet. I nažalost, novih 14 dana samoizolacije. Bez obzira na jučerašnju odluku da više nema samoizolacije. Što u prijevodu znači da teza Božinovića i Beroša o tome da su vozačima kamiona olakšali život je zapravo samo djelomično točna, a djelomično netočna. Da. Odnosno, možemo njihove rečenice nazvati polulažima ili poluistinama. Nažalost. Kako god se okrenulo za ljude poput gospodina Kostelca, za njega agonija i dalje traje, samoizolacija i dalje traje. Isto i sa onima koji ne dolaze kući u kamionu, nego dođu s autom. S autima i dalje samoizolacija traje. Samoizolacija. Inače, htio bih napomenuti da su me mnogi ljudi pitali, dobro gospodine Pernar, a zašto ne govorite o nama koji smo dnevni migranti, odnosno dnevni radnici. Mi idemo recimo na posao u Sloveniju i veli mi kad se vraćamo u Hrvatsku odmah smo idu u sistemu. Samoizolaciju. Ili recimo rade 5 dana u tjednu u Sloveniji, na primjer, ili u Austriji, nebitno, vraćaju se doma za vikend, opet samoizolacija. Da, nažalost. I pitali su me ljudi, gospodine Pernar, kao zašto se za nas
ne založiš? Zašto za nas ne digneš glas? Ljudi dragi, ja dižem glas za sve. Jer ja želim da se mjere karantene i mjere samoizolacije koje su uveli Beroš, Božinović, Capak i ekipa ukinu. A zašto? Zato jer imam osobnu skepsu prema službenoj teoriji koja tvrdi da je korona jako opasna bolest, jako smrtonosna i tako dalje. To je zapravo suština razloga i ja želim olakšati život svim našim građanima i ne samo našim građanima. Ja želim da svi turisti koji žele doći u Hrvatsku, iz kojeg god dijela svijeta, pa i iz Kine, da mogu doći u Hrvatsku, zato jer ćemo propast bez turizma. Ova vlast sluganska nas je učinila ovisnima u turizmu, a onda je zabranila turistima da dolaze i upropastila je pogotovo, vi se bavite prijevozom robe. Da. Ali oni ljudi koji se bave prijevozom putnika, bilo da se radi o, na primjer, turistički autobusi, voze turiste na Plitvička jezera. Ti ljudi su ostali, i zabranjen im je rad, i zabranjeni turistima ulaz u državu. Znači, pozivam državu da podhitno ukine zabranu rada i da podhitno otvori granicu za turiste, jer u suprotnom, što znači ugostiteljima na moru da mogu raditi kafići i restorani, a poanta u turistima, a turista im više turista ne bude, nema. Ko je normalan? Gospodine Beroš i Capak, imate li mozga? Ko je normalan? A da bi došao u Hrvatsku samo zato da bi bio 14 dana u samoizolaciji. I znate koga ste još uništili? Uništili ste sve one ljude koji rade recimo 2 tjedna u Njemačkoj, u Austriji, a čeka ih doma obitelj, žena i djeca. I oni umjesto da dođu svojoj obitelji, oni bi morali biti u samoizolaciji. Odvojeni od obitelji. Pazite koja luda priča. Da. I onda koji je rezultat toga? Rezultat je da ste razdvojili obitelji, da muž ne vidi ženu, žena muža i tako dalje. Izazivate vraga, slikovito rečeno. Dijete roditelje. Pa jeste li vi svjesni šta radite? Sve zbog te tobožnje pandemije. Ali htio bi još jednu misao reći jako bitnu. Pozivam sve koji su dnevni radnici ili ovi koji su ogorčeni na te mjere. Pomorci, ljudi pomorci su isto u problemima. Vas recimo kamionđe su djelomično izvukli od izolacije. Da. Pomorce ne, znači dižemo ovog trenutka glas i za pomorce. Koja god društvena grupa se protivi Beroševim Capakovim mjerama. Ja nisam poput Marka Zuckerberga koji će imat prigušivači koji ću vas stišavati i cenzurirati. Ne, moj je cilj ovakve priče, ovakva svjedočanstva i ovakva iskustva amplificirati, odnosno pojačati zvuk i pustiti javnosti da se to čuje. Ako želite stati pred kameru, ako želite progovoriti protiv tih mjera samoizolacije i karantene, slobodno se javite, tu sam za vas. Imam još jednu stvar koja me jako zanima. Djeca mojih kolega, vozača i svih prekograničnih radnika, zašto djeca moraju biti diskriminirana? Djeci čiji su roditelji u posljednjih 15 dana bili izvan granica Republike Hrvatske, zabranjen je dolazak u vrtiće, zabranjen je dolazak u škole. Stvarno nema smisla da i jadna djeca moraju ispaštati. Ja kad sam vidio da svjedočanstva, odnosno iskustva vozača kamiona su takva da žive ko psi, da ne mogu otići se otuširati, da im ne daju da koriste WC, da im ne daju da si kupe hranu. Pitao sam se kakav monstruozan um se krije iza tih mjera. A onda sam shvatio zapravo da postoje ljudi koje bi ja nazvao korona profiteri, ljudi koji su povećali svoj politički rejting na način da su upropastili ljudima život. Znači uveli su sve te mjere moguće, karantene, izolacije, zabranili ljudima rad i tako dalje. I sad logika stvari bi bila da će ljudi reći mi smo protiv tih mjera. Da. Ali nažalost postoji velik broj ljudi koji nije svjestan stvarnosti, koji je podržao te mjere i budući da HDZ-u raste podrška zahvaljujući ovoj po meni suludoj politici, Plenković nastavlja s tim mjerama. Kada bi podrška HDZ-u počela padat zbog ovih mjera, onda bi Plenković brzo rekao ljudi mijenjajte te mjere, jer bi vidio da mu rejting pada. Ali sve dok on vidi, kad su ankete, rejting HDZ-a raste, on će reći Božinović, Beroš, samo nastavite sa stiskanjem ljudi, držite ih u karanteni i samoizolaciji. Tako da vi kao birači zapravo držite ključeve. Da. Ključeve, neću reći kraljevstva, nego ključeve slobode.
vi svojim političkim izborom, da li ćete stati na stranu sustava koji vas mrcvari ili na stranu osobe koja jedina se od prvog dana suprotstavlja tim mjerama i zajedno s vama bori za slobodu, ne samo vašu, nego i svih drugih ljudi, sve je na vama. O vašem izboru ovisi koja će se politika provoditi. I reći ću vam samo jednu stvar. Vi vjerojatno mislite da ste kao mali, nebitni, da nikog nije briga što mislite i tako dalje. Međutim, da ste vi mali i nebitni, bili onda, nakon što je 300.000 ljudi vidjelo video u kojem su progovorili vozači kamiona, bili onda Beroš ukinuo te mjere izolacije i karantene? Ne bi sigurno. Ja sumnjam da bi. Znači, oni su svjesni toga da njihova podrška, odnosno njihova vlast koji imaju pozicija moći, ovisi o vašoj podršci. Ako im vi uskratite podršku, oni su gotovi. Pozivam vas na maksimalan politički otpor i pozivam vas da djelujete na ljude oko sebe, da one koji su zaraženi tom korona histerijom i misle da ako dotaknu nekoga da će umrijeti sutra ili da jednostavno da se zapitaju. Da se zapitaju je li to stvarno, da li su mediji ti koji manipuliraju, jer realno gledano, u jednom trenutku ja na neki način krivim ljude koji podržavaju tu politiku, međutim ti ljudi su po mome sudu zapravo izmanipulirani od strane medija koji su po mome sudu korumpirani, pušu svi u istu rogu, u istu frulu i zapravo su u službi vlasti. Ali ono što je najšokantnije, htio bih samo navesti primjer, kad je Plenković napravio sastanak, pazite, sastanak sa urednicima svih medija i on im je tamo davao upute kako izvještavati, u kojem smjeru voditi i tako dalje. Ljudi moji, ova cijela priča s koronom je zapravo PR spin HDZ-a, a ako sumnjate u to, jer ja kad sam rekao ljudi pa to vam HDZ-ovci rade u glavi, ne, kaže gospodin Beroš, on je vrhunski stručnjak, Capak je vrhunski stručnjak, Alemka je vrhunska stručnjakinja, ali na kraju je ispalo, vidiš ti Capak na skupu HDZ-a, Alemka kaže glasujte za Kolindu, Beroš stari HDZ-ovac. Znači, shvatite ljudi da je to jedna uigrana ekipa, međusobno povezana ekipa koja je odlučila iskoristiti ovu globalnu histeriju da politički profitira i to, pazi na koji način da profitira. Na način da uništi druge. Ja nemam ništa protiv toga da Plenković dobije političke bodove ili političku podršku na afirmativan način, da pomogne ljudima. Da. Ali ne, on je zapravo otežao i zagorčao život ljudima, ali kao što sam rekao, kako dio ljudi, odnosno javnosti, nije svjestan tih mjera, on je zapravo dobio podršku dijela javnosti i na taj dio javnosti koji podržava HDZ, Beroša i Capaka, koji su zaraženi tom histerijom, ja bih rekao, na njih morate djelovati. Nažalost, napravljena je prevelika represija. U niti jednoj državi Europske unije vozač ne ide u samoizolaciju. Iz bilo koje druge zemlje da vozač dolazi u svoju matičnu zemlju, samoizolacije nema. Kazne su nam uveli drakonske za kršenje samoizolacije. Nažalost, službe razne ne znaju kako se uopće treba ponašati. Kad se zove policija, preusmjeravaju na centar civilne zaštite. Centar civilne zaštite preusmjerava na epidemiologiju. Epidemiologija se lovi za glavu, ko vam je rekao da zovete nas? Mislim, vrte nas u krug i jednostavno nema pomaka s tog jednog mjesta na kojem smo trenutno ostali zacvikani. Samoizolacija nam ne gine i kazne drakonske nam ne ginu u slučaju prekidanja samoizolacije prijevremeno. Imam pitanje za vas. Recite. Da li članovi tvoje uže obitelji podržavaju tu politiku? Iskreno članovi moje obitelji ne podržavaju politiku samoizolacije u smislu ti moraš sad biti zatvoren u svoja 4 zida. Dapače, treba se pridržavati nekih mjera sigurnosti, s tim se slažemo u potpunosti, ali da treba raditi takvu veliku paniku i takvu veliku represiju, ne, to stvarno ne treba. Pitam to zato jer sam čuo svojedobno kao da Beroša podržava 92% građana i kad sam vidio koje su posljedice te politike, znači Plenković kaže da zbog te cijele situacije koja je u velikoj mjeri zapravo inducirana od vlasti, profesori neće dobiti plaće, radnici u privatnom sektoru su ostali bez posla, završili na minimalcu. Oni radnici koji rade završili su u samoizolaciji i tako dalje. Postavljam legitimno pitanje, gospodo, vi 92% koji još uvijek podržavate to, gdje vam je mozak, jeste li svjesni zapravo da sudjelujete u uništavanju
vlastite zemlje i građana. Koju poruku bi vi dali vlasti, koju poruku bi dali ljudima koji bez obzira na sva ta vaša svjedočanstva i dalje podržavaju tu politiku? Poruka za vlasti, molim vas prekinite ove mjere jer stvarno je postalo nepodnošljivo. Ljudi su počeli gubiti živce, ljudi više ne mogu izdržati ovo. Nema smisla da dijete ne vidi roditelja 2, 3, 4 tjedna ili ne daj Bože toliko mjeseci. Prekinite više jer nema smisla. Koja je vaša poruka za one koji bez obzira na sve ove naše riječi i dalje kažu trebate nastaviti mučiti ljude u izolaciji s propusnicama i tako dalje, s tim mjerama njihovim? Poruku za takve ljude zapravo nema. Takvim ljudima ne znam kaj bi više rekao. Ima ona narodna izreka, znaš kako kaže? Kaže narodna mudrost da sit ne vjeruje gladnom, zdrav bolesnom i bogat siromašnom. I mislim da je u slučaju ovih mjera stvar u tome. Jer svi vozači su protiv tih mjera, zato jer su te mjere usmjerene bile protiv njih. Bile su protiv nas, da. Protiv nas i protiv naših obitelji. A s druge strane, oni koji možda ne osjećaju te mjere na svojoj koži, oni su ih podržavali. Zašto? Jer nisu bili na udaru tih mjera. Mislili su, ali znaš, ima još jedna stvar, kaže misao da ljudi slikovito rečeno su jako uskogrudni, gledaju samo sebe i onda on čuje, ma ti vozači se muče, on misli, ma šta mene briga, ja nisam među njima i tako dalje. Evo, pozivam i te ljude koji su sebični, koji misle samo na sebe, a ne na druge, da razmisle o tome kakav je život vozača, ali ne samo vozača, ovdje govorimo i tim prekograničnim radnicima, ljudima koji i na dulje možda rade u inozemstvu pa žele posjetiti svoju obitelj. Na primjer za Uskrs mnogi nisu dolazili. Evo recimo moj otac. Evo, ispričajte to. Otišao je u Njemačku, radi u Njemačkoj već 4,5 godine. Otišao je normalno poslije Sveta tri kralja u Njemačku i nažalost više nije dobio priliku da se vrati. Planirao se vratiti u 3. mjesecu kući, da vidi malo obitelj, da bude s nama. Nažalost to je otpalo. Planirao je isto to napraviti za Uskrs. Nažalost i to je otpalo. Zadnja nada je bila 1. maja, ali evo, nažalost i 1. maj je proveo u Njemačkoj, 600 km od svoje obitelji. Gospodine Beroš, gospodine Božinović, gospodine Capak, gospođo Alemka, ja da sam na vašem mjestu, umro bi od srama zbog toga što radim ljudima. Ali moj osjećaj, odnosno moja percepcija je da vi nemate od čega za umrijeti jer srama nemate.